nice mazima tarukiragiro ikunzibira ogumizamo ahabwo kuba tuyina bitukurebera umuntu wa kabiri mu Uganda namba yakawa kabiri Major retired Jessica Arupo member wa parliament wa katakwe kandi ticket yo independent kunkana vice president yuta kandi member wa SEC ex office so chine muka kwatombera jo konkanka ha kujya mu kada consciousness yanjye ikunitiriza so ncho nasingira rero umwe wa Chiefs nasa kwebuza honorable kuba umuntu wa SEC tribune customer no basa kutiriza ibintu bice bibiri nkabishatu yes tribune hize kusharamu enshobi ezikozirenkaye na mnonga tribune bibiri nari bishatu ibintu kwasa kwishikaho tukareba abantu abana bataba ba lawyers ba tribune twatamunangwesha twabashobora habe hari panels mwenda mu tribune wareba nka rulings izindi z'aba lawyers bene baha ukarenke yitu n'icyana mu atlist abandi bene bazaho bageta bihahobu borekobu abagize mutubare witnesses bakugira ngo candidate oine fraga akatera karuru katerananga kandi register dum cyangire tuwachita mu ruling irimore kumuzana ede bakora twakumanya nari bakiri batombe bakora so nyonka kada ndirebire byayo bana onkai nari mu kirindi tukura tukura bamutwega konka wabireba waba ruhuru rwanje bwaburemba wani tuwabwito kabata ukamanya results zinatunga heza kubuta kandi ubwire n'ubwaki muzeyi yakaba handikira yagira ngo murebe politics nebiragiro konka bo politics tubazireba nebiragiro tubabishikizwa so nto kugerera ibintu bakora no konka tukatumize mu nomurama naza kuja independent aha kandi no kwasa kumusinga injaguma ndempia barastemba tureba nyuma hatirebye cyane ikotorero ngo mumba yes mu sector areba warugamu tukurebere ngo mwe umata barebe bebembera nambore okwakira abantu ibintu nkebe no kushuganisa ugango akaruru katerwa n'ibindi handi kwa tureba tori mu race ya SEC konkorio mu mbantu abantu makwaniwe mu list avesere mu nambore or mu list stage ari no barebuze shongeje harati byatanje kushora ngo hariho bamwe abatanje kushohoza ba delegates ababarije batera karuru eshonga nkezo hati twaza line riendije okabino haburota yebare mnonga Gideon na mnonga bo kibina cha NRM kibina cha NRM neshonga y'ubufuzo mwe NRM ndaka gishireho kangambere ibintu kazo nebitukozo mwe NRM nkabashubuza kachairman cyo kubanza kachairman nkatandikaho natero umuranga umbantu bakorwa mu district y'Ibanda kazo twayambwa honorable Nasasura Kiruhura honorable ambassador Mwesije Kiboga Fred Mwesije Kiboga na Kasongora twayamba honorable Mururu Mukasa na Kinkwanzi na Rundana MP zikurengo mu rukumi zabanye kundire izwa kwa inari namwe n'indi gambe tuyinete zikurenga mu 10 ahubwo kwebemberaje akakiko kwitwa NRM za NRM zirugomba mfam cyo kimwe icya kabiri umwaka gw'2014 tujyaha igomba bakataha akakiko SEC akakiko ko kwebemberwa Professor Ezra Sum ko kuronda kuchondoza ku PDM yakubasa kuyamba NRM kubasa kuyamba abanya-Uganda na government ya Uganda akakika ko bataha abantu 8 chairman wa kakari Professor Suruma na nyendumu twine right honorable Tadwong Rose na Mayanja Huda Gidudu ba ministers twena 8 twashitamo mu office yanje kororo marameza ashatu twachondoza twija twashita machobe na President Museveni n'abaseke PDM yatanda ne region icyakashatu umwaka gw'2015 tukatandika 2015 tukatandika okutera umuranga
umbashuzi natahora ikigo na twashaba president yatwikiriza twatahude nazibi z'abashuzi twarundana billion zikurenga 5 zo bombeka NRM house. Okay. Namwe na twashina plans baza approving NRM house nubo butura bwa NRM amakaga NRM Kampala iba kweta Chadondo road plot 10 ahari offices za Sadongo so nza kombeka itizimbita NRM ubwo n'umugabo w'abashubuzi abimbenye bembi imyaka 10 ecyakana katandikaho symposiums nari nkunga leta West Nile twareta rango nacho abantu bayirundana bwo twabegesa umbushubuzi twabegesa kagoyo kwa n'aba bank kutunga sente harimo na Tone arimero wa Nigeria abushubuzi bija twaganira nabo bayambuze ntiya tugayira kwakana tukoreye NRM kandi impamya abaryo nibije orarabe muwena nishaba mwagunuze munabo konka kandi ndakwa buri cyambuza abantu binji abaryo mu NRM abakurondaka interview so ni wano ukora kubi urice kuvurana ndije munakora kubi akwenga ruzawe zigubire zikwera omwe wachivi wesinyonja kwisa mazina nsenyumo Gideon turinkai tuli live nkokonjero omakaga honorable Dr. Robert Mweskarukari icyatweto mwanyogu no basa kushoma cyandike kiri ya TV West ngo akaruruka sek yakarugamwe ecyaza kukiga kibina abwachi yajyana takwasa kuzo musek kandi akagarka independent ekitichikire enshonga zindi yazigamba honorable ubutwigira kukendera namunonga tugamba abanyambara namunonga bambara State North constituency batekateke kinaho apo kiro munyishenjero okumara mezi ashatwana okuzomukarukari yakabona ubutumwa bwanje ngenda kuhendera nita abanyambara tumuze munentunguka yitu ebro mukaga kwamwe zimpakezi kuzikwija ziyamba ba hoteli ziteremeruma abana bita bakora mu hoteli ago kandi hoteli kwa kuzamu barya kibanywaci niba kurya nibagura kora nori bama baburemba abarwemiji n'abacha rwa Buganda n'ahandi so the new development ituru mu kanti zagumiza kandi no mutsange chikwija nimani nje kuraba matine cha kanisa tumuze mu program zitu namunonga yabasa kutwegita igisha wajyangu no garka independent symbol yabe ha mu rundogo yebare Gideon ni garka independent kandi manya kandi kimanya ni mpamya abanyambara tubinaha tuje kusinga karuha tine cha kanisa kandi bukutana kandi itwe umuntunguka ntutungura abantu bona kaprosi ya NRM ugende go NRM bina social economic transformation kandi nyenda kushaba abanyambara n'abanyankore n'abanyayuganda abantu bahagira president Museveni yabari mu okaja president Museveni byo nabeho konka muhagiro ha president Museveni ebine bigamba byo munyeshengero wa Mbarasite North Constituency